Dobar dan, je li to porodilište? Jeste. Ja zovem u vezi moje starije sestre. Ona bi trebala za nekih 2 meseca da se porodi. Dobro. Pa mene zanima da li mora da se porodi baš u bolnici. Nego? Jel može u pozorištu? U pozorištu pa može. Što da ne može? Moja sestra je glumica i ona bi htjela da se porodi u pozorištu. Dobro. I da se sve to snimi i da ima DVD uspomenu. Dobro. Pa da li može to da se uradi? Može, što da ne može. Mi bismo kod vas u bolnici, ali vi nemate kamere. Dobro. I nema dovoljno svetla. Dobro. Pa ako biste vi htjeli da dođete u pozorište, da to odradimo. Slušajte, možete da iznajmite privatnog akušera, privatnu babicu, privatnu pedijatrijsku sestru i sve to da organizujete, ali sve to mimo bolnice. A što mimo bolnice? A zato mimo bolnice. Ali ja ću da platim. Mi porađamo samo u bolničkim uslovima. Pa napravit ćemo mi u pozorištu da izgleda kao da je bolnica. Stavit ćemo i onaj veliki reflektor iznad. Dobro, dobro. I sve zeleno. Nemam više vremena da pričam o tome. Doviđenja. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.